بەرنامەی ئەمڕۆ با سپۆنسەری کۆمپانیای ئەسێ بۆ بازرگانی مۆبایل شیری ئەڵتونسا. بەناوی خوای گەورە سڵاوتان لەبێت بەڕێزان لەم بەرنمەیەدا باز لە کێشەی کورد دوای کودەتا سەربازەکەی تورکیا دەکەین هەروە هەڵوێستی هوداپار وەکو پارتێکی ئیسلامی کوردی لە باکووری کوردستان دەربارەی پرسی کورد ڕوون دەکەینەوە. ئەم بەرنمەیە بە میواندارێک لە بەڕێزان عەبدولقادر تۆران نووسەر و لێکۆڕن لە دەستگای میدیایی دۆغر و خەبەر هەروەها محمود قلینج ئەندامی دەستەی باڵای هوداپار تاوتوێی ئەم پرسە دەکەین. لە سەرەتادا راپۆرتێک دەبینین دواتر لەگەڵ میوانەکانمان درێژە بەم پرسە دەدەین. پارتی دۆزی ئازاد ناسراو بە هوداپار پارتێکی کوردیە لە تورکیا و یەکەمین پارتی ئیسلامی باکووری کوردستانە. ئەم پارتە لە حەفتەی 12/2012 دامەزراوە. پاش قەدەغەکردنی حیزبوڵڵا لەلایەن دەسەڵاتدارانی تورکیا محەممەد حوسێن یەڵماز هوداپاری دامەزراند و زۆربەی خەڵک بە درێژە پێدەریە و پارتەی دەزانن. ئامانجە سیاسیەکانی پارتی دۆزی ئازاد ناسراو بە هوداپار چەسپاندنی مافە مەدەنی و سیاسیەکانی کووردە لە دەستوری تورکیا و داوا دەکەن زمانی کوردی بە فەرمی بناسرێت و ببێتە دووەم زمان لە تورکیا و سیستەمی لامەرکەزیەتیش بۆ ناوچە کوردنشینیەکان بچەسپێت. هوداپار پێی وایە کێشەی کورد لە تورکیا کێشەیەکی سەربازی و ئابووری نییە و دەبێت لە ڕێگەی خەباتی مەدەنی و سیاسیەوە چارەسەر بکرێت. هوداپار پشتیوانی لە پرۆسەی ئاشتی لە نێوان کورد و حکوومەتی تورکیا دەکات و پێی وایە باشترین بژاردە بۆ حکوومەتی تورکیا و کورد هەڵبژاردننی ڕێگەی ئاشتی و دیالۆگە. دووبارە سڵاوتان لەبێت سوپاس بۆ ئامادەبوونتان بەخێر بێن. سەیدە عەبدولقادر ئەگەر لە جەنابتانەوە دەست پێ بکەین سەبارەت بە پرسی کورد دوای کودەتای سەربازی و ئینقیلابی عەسکەری ئێستا پرسی دۆخی کورد چۆنە لە تورکیا؟ دۆزا کورد مەسەلا کورد پرسپێکا کورد پرسپێکە پری کەڤنێ Türkiye'nin bağlı bir çağı devlet Osmani ve esasen pişti kuhat devra a Cumhuriyeti psikolojik henki kurtur bu beri Cumhuriyeti psikolojik siyasi bu ku bu pişti Cumhuriyeti a sala 1920 o siyah Türkiye ku Cumhuriyeti Türkiye'nin ava bu ciye devlet Osmani'de bu psikolojik a nasnama Kürt bere devlet Osmani'de Kürt hene onik mahve Kürt'a hene lebele vakti Cumhuriyet ava bu Cumhuriyet'e got ki Kürt tünene tabi Türkiye'de herkes çıkası kese hene tabi Türk'ün navi var Türkiye ve bu zamanı Türkiye haber bidin ve bu zamanı Türkiye perverde bibin çandak tane heye o çandak çanda Türkiye اونجی تاو اونه به چند هنه شوار قبول بکن و کردی هات قطع کردن و کتاب کردی هات قطع کردن پرورده کردی هات قطع کردن د ترکی و معلومه که مثلا شیخ سعید چه بو پشتی جمهوریت کردا ویا راضی نبون گوتون اویا تشکی نراسته لبله او قيام الشيخ سعيد شيء نبو يعني سركفت نبو جوي شاغي حتى فيربي بشكل دوامتك مثلا كرد بسكريكا كرد veya دوزا كرد بدوامتك سال 1905 وقتی که ترکیه عدنان مندرس هات در سالات هات اقتدار امدجن هنکی پرسکه کرد خواست که belki hal bike. Ne bir şekilde resmi ama bir şekilde din xwast hal bike fakat tişki peş dineçu. O çıka ihtilalek Türkiye çebu bari Kurda grankir. Preskreka Kurda kurturkir. Sala 1906 وقتی که Türkiye ihtilala avuli
مشهور بوش طرف عسكرية باب سروك وزير تركي ويشاغي عدنان مندرس فيم هكر هنك محفك وعدنان مندرس دابون كرد تركي نه محفي رسمي بل محفي ويشاغي يعني ام بيجن محفي روجا كونجكتورال ام بيجن زمان غربي او محفي كونجكتورال جي تفج دست kurda cardi hatın standın cardi kurdi sokağa dahi hat qata'a kirin o zede siyasat hab nav kurda mrove naskiri ve sergomi ta vilayeta Sivas'e kirin kitebe kurdi cardi hatın heke hinek dest seydaye me de hebun medresa cardi hatın qata'a kirin perverda a kurdi kul medresa bu gayri resmi bu yani او جی جاردی هات قطع کردن پشتری احتلال دیل ترکیه چه بود سال 1970 ده امجرد بجن احتلال دوازده آداره او جی جاردی کار درما کردا حال کردا زحمت ترکر و احتلال دی چه بود جرد به احتلال کنعان اوران سال 1900 یا هشتی دوازده ایلول امجرد بجن belki ekulma gödarit kin va navi va ihtilala nahi şeva ama halkı Türkiye o Kürt bilhassa va ihtilala pır nasın zira o ihtilala advazde Eylül'e asala 1908 şükurdara ihtilala pırı garan bu hazaran Kürt hatın gırtın ul teve daire hükümeti büruve hükümeti hat nivisandın levhak büro hükümete vekirin gotun ve bir vahne الفيديا هنا جغيني زمان تركي و تفي زمان قطعنا ديال بخوش زاروك يا خوش تي هشامم بلا اف قطعنا هنا نجبو زمان دين بو نجبو زمان انجليزي بو نجبو زمان عربي بو حتى الجي اولي جم مثلا مفتيو والواداجي نفيسا هنا هبو قلت زمان جغيني تركي بيبا çıkaz زمان هنا قطعنا اختيارما ek bunu zani bunu Türkiye haberdin hani korte mecin zani bunu haberdin o pırpırsgek mezun mujvarı hazara insan hatın gırtın o sadece ev meseleni halı çebun böyle başa barız bas lokit ka bas la qonaq kani كشي كرد كد لسدمي دولتي عثماني ولا سدمي كوماري وسأكود تاني كلا تركيا رويدا بس استهانو كدواي انقلاب عسكري لتركيا دوخي كرد شونه بله بجم inşallah bir hale ku 12 Eylül askeri امکارم بجم بردوام کر yani hatta sala 2002 yani tişki ku em bejin yani baş çebu esasen çene bu şu resmi çene bu gayri resmici tişteki dille kurda da مع الأسف نهت أضاء كرن بشتي 2003 أمكارن بيجن پر جران پر هدي هنك محف هاتن اي رسمي كرن وقت وقت زانن قهاده ام تركيا ام üniversite زانن قهاده پروردا زمان كردي نكو پروردا بزمان كردي پرورده زمان کردی جفت تفصیل کم herhalde پرورده بزمان کردی شو قطعه آن جی قطعه ل پرورده سر زمان کردی تعلیم سر زمان کردی üniversite Amerdin üniversite Amuşe ve tali üniversite Bingöl üniversite Van'e henik ihtisas bebon ve tali jgani ihtisasıcı em bejin şağı perverde وبون هناك راحتي تشيبون لبلا هناجي برسكا كرد دجيه خديه زي بمثال مثلا عسكري دجيه خديه تشا دجيه خديه هنا پروردا كردي ناي كرن يعني نال مكتبه اهلي نال مكتبه رسميه تشكيل جازبجم ناوي gündeme ناوي باجارمه و باجاركوكمه بتركيا وراستي وا ناوي gunda
Türkiye em jî nizanin yani ne neslamey ejme piçuktir em jî navê gundekî dibêjin dibe em ê bêjin dibe orman içi yani gundê li nav dara Türkî dibêjin em berê cem me navê wî gundî em bêjin qewaqaya em bêjin şikirtke hîn navê wa gunda em dahî nizanin. دواتر دەگەڕێم وە لای بەڕێ سوپاس دەکەم سەیدا محمود جەنابش بەخێر بێ سوپاس بووان بەدەبوونتان بەڕێستان ئەندامی دەستەی باڵای هوداپارن دەمەوێت سەرەتا ناساننێک بۆ هوداپار بکەن و هوداپار چییە و لەکێوە ئەم پارتە تەسیس بووە دامەزراوە. بسم الله الرحمن الرحیم بناوێ خوایê گەورە سلااو و ڕێزم بۆ خەڵقی هەرێمی کوردستانی بنارانی قەنالی تەلەڤیزیۆنا پەیام سپاس خۆش براستی li Tirkiyeyê heta niha desthilatî û partiyê got hene bi damezrandina Cumhuriyetê desthilatî û partiyê got hene bi damezrandina Cumhuriyetê derketin holê dişûna got pirsgirêkên rûbirû çareser bibin çareseriya wan hilberînin berdewamî diaxirînin berdewamiya van pirsgirêka diaxirînin sazî û partiyê got hene dişûna got pirsgirêkan çareser bikin diaxirînin dişûna got maf û azadiya nas bikin û bikaranîna wan pêk bînin bi hinek mercav van mafa girê didin dîsa van mafa texîr dikin dişûna got pirsgirêkên bi awayekî payîdar çareser bikin û çareseriyê bisaz bikin tedbîrên muaqqat distînin ev tedbîrên muaqqat jî dibe sedemê hinek mağduriyeta nexasim ev mağduriyetê got heta niha derketin holê di civakê de bi rastî jî gelek hedîsê nexweş bikar anîne di encama van bûyera de dîsa bi taybet nejdilbûniya wan a dirakirina astengê li pêşiya jiyandina baweriyê ya ziman ji ber nejdilbûna wan gelek pirsgirêkê got nava civakê dertên heta niha çareser nebûne ji xwe dewlet jî yanî li Tirkiyê sazûmana dewletê ev pirsgirêk heta niha çareser زۆر باشە هوداپار لەکەی هاتوتە دامەزران 2012 هوداپار هاتە دامەزران ئامان چی ئارمانجێەوە ئارمانجێ هوداپارێ ئەم دibêjin em bawer dikin got edalet ji tû tiştekî re nayê fedakirin yanî çi sazûman bi yê dewletê çi saziyên civakî yê hundir Tirkiyeyê dijinin em dibên bi edalet lazim e hukûm bikin Tirkiye jî lazim e bi edalet hukûm bikin çünkü edalet ji tû tişkî re nayê fîdakirin dîsa em bawer dikin got teqas divê ji bo mafên hemwelatiyên yên azadî perwerdehî tendurûsî ewlehî û jiyaneke bi mirovahî bêparastin dewlet hemî tedbîran divê got bigire hudapar van mafa diparêze mafê bikaranîna tû sazî an jî kesayetî a mal hebûn û derfetên mesela wek destê wî net bi awayekî bibe sedemê ziyana kesayeta em dibêjin sazî an yê giştî yê civakî divê got vana neparejîne dîsa armanca me yadin em dibên ji nûvê tarîfkirina dewlet û siyasetê çünkü dewlet û siyaseta got bi sazbûna bi damezrandina Cumhuriyetê hatiyê tarîfkirin nelreyî ew tarîfa dewlet û siyasetê em dibên vana ji nûvê divê got bê tarîfkirin em dibên hilgirtin û serdestkirina nîrxên bingehî yên civakî li ser siyasetê lazim tehakûmê bike زۆر باشە سەبارەت بە مەسلەی ئێوە یەکەمین پارتی ئیسلامی کوردین لە باکووری کوردستان بە دیاریکراوی تێڕوانینی ئێوە نەرینی ئێوە بۆ کێشەی کورد و پرسی کورد لە تورکیا چییە چۆن دەڕوانە پرسی کورد لە تورکیا لە باکووری کوردستان براستی gelê Kurdî Müslüman belabûna Osmanî li nava çar dewleta de li hev hatin parkirin û li hemî dewleta jî
zulme gelek giring dîtin gelê Kurdî Müslüman li Iraqê, li Sûrî, li Tirkiye, li İranê gelê Kurdî Müslüman zulme giring dîtin ji dewletê got dibin tehakuma wan de bû ji ber got dewletek wanî birêstûna bû mafê wan jî hat xesib kirin ew maf jî her dewletek li gor qanûna xwe yê esasî mafê Kurda neparastin, Kurd hacı xandin. Em dibêjin Kurd di herêmê got Kurd lê dijin ji gelên herî kevnin belkî di pey sed salê yazdemîn de bihatina Türkan bi bal vê herêmê ve navbera wan bi ola İslamî nêzîkî ola İslamî bûn û Müslüman bûn hem mafê kevneşopiyê Kurda parastin hem jî mafê xwe yî İslamê parastin. Em dibêjin îdeolojiya komarê bi awayekî bingehî li ser du prensîba li Tirkî hatî damezrandin. Yek ji vana Almaniyetê yani sekularizmê ya jî Tirkîtiyê ji ber tedbîqat û guhertinên girêdayî bi bal layıqtiyê ve Kurdan digel birayên xwe yî Türkan yên Müslüman ev mafê xwe bi dest nekirine. Em dibêjin Kurd lazim e vî زۆر باشە بەڕێز ئاماژە بۆ دەکە کورد لە تورکیا لە عێراق لە سووریا لە ئێران زوڵمی لێکراوە کورد بەڵام ئێستا پرۆگرامی ئێوە مەسەلەن بۆ ئێزدۆخی ئێستای کورد لە تورکیا هەنووکە چ پرۆگرامەکەن پرۆگرامە ئەم dibêjin gelê Kurd ev hidûd û sînorê got nava çar perça dahatî rakirin sînor ji nava Kurda vê rakirin Kurd jî wekî hemî gelan gelekin di dünyayê de nüfusek wanî girîng heye em dibên ew sînor ji nava Kurda pêwîst e got vê rakirin ew sînor mafên Kurda yên wek cîranê wan mafê cîranê wan çi be em dibên yê Kurda jî mafê wan pêwîst e got wekî yê cîranê wan bin çar perçê Kurdistanê got ji hev hatiyê qetandin em dibêjin ev çar perçe mesela di navbênama û Sûrî di Kurdê Tirkî nîvê Kurda li Viyalî Sînormayî nêvê de li Viyalî Sînormayî li navbêna Kurdê Iraq û yê Tirkî de dîsa nêvî li vê hêlêmanê nêvî li vê hêlêmanî yê İranê jî her wiha em dibên ev sînorê di nava Kurda de sînornî sunî ne ev sînor pêwîst e got bên rakirin Kurd jî wek gel û qewmê cîranê xwe ala wan zimanê wan yê perwerdehiya wan lazim e bi zimanê wan be mafê ji cîranê me re hebe berajmer jî hebe çunkî ev sînor haşa bi wehyê nehatiye danîn sînor emperyalîsta navbêname de danîye ev sînorê got emperyalîsta danîye belkî nava gelê cîran de yê Müslüman de yê herî ji vî sînorî derd û êş û kul û keder kişandine gelê Kurd e em dibên Kurd jî wekî cîranê xwe hewceyî serbixwe bin sînorê ji navbêna wan bê rakirin دواتر دەگەرم وەلای بەڕێز سەید عەبدولقادر سەبارەت بە کێشەی کورد دوای ئینقیلابی تورکیا ئێستا پرسی کورد چۆنە دوای ئینقیلاب پرسی کورد اساسا بری انقلابی پشتی انقلابی جیه خود یعنی ام نابجن تی انقلاب یعنی او نیتا انقلاب عسکری یعنی کو هاز کرن بری و پشتی نقطه آبرده لبله آنا دولت ترکی خوازم کو جنهد هنیک سازیه دولت جنهد آوابک دستور ترکی جنهد آوابک قانون ترکی جنهد آوابک evya ji bo Kurda em karin bêjin ku fırsatek ketî meydanê piştî henûke êsta fırsat bele bele yani evya fırsat ji Kurdarî piştî vê ku ev înqilaba henê serkeft nebû û ev eskerî wextê ku çêbû banî ve illa eskerî hatiba li ser dersalatê ve illa Kurda zehmetî dîba ama serkeft nebûn nehatin serê ev halê niha fırsateke ji bo pirsgirêka Kurd bê halkirin. Çۆn ew firsateke bûyî ke kêşeyî Kurd bête çareserkirin û halkirin. Bi çi şêwazek firsat te êsta? Bel, yani dewlet dibêje ki ez dixwazim xwe seraser ez xwe nû bikim. Bi saziyê xwe, bi destûrê xwe
و به قانون خوی دن دستور خوی اساسی و قانون خوی دنجی دخوازم از نه بکن اساسا اف دستور و اف قانون و تف دعلیه کرد دبون ولی پیش سال 2002 ده حکومت گوت کرد هنه بله yani في 2002 Kürt hene yani. Peşter Kürt nebun. Bele digo Kürt ne tev Türk'ün digo yani herkes em tev. Ben gut Kürt Türk'e peşte peş 2002. Bele peş ve digo em tev ve kev Türk'ün. ونجي بتركي تيخو قبول بكن وش خوار بزمان تركي خبردن وبلا ام مثلا حال بام براي هفدونه دغو اما بشي 2002 دولته بدنكي بلنت سرك وزير زماني انا رئيس جمهوري قلت بله كرد هنا يك الدوا قو برسكريكا كردا هي دو اسيا قو لازم اف برسكريكا كردا بشكل ديالوغي وبمذاكره يا حل به لبلا بشتي حكومات حتى سال 2014 15 بوا مذاكره نچو سري ام هنك قصور دوا مذاكره ده هبون كم كوري قصور كبون لو مذاكره داك ياخو لو بروسي اشتي داك 2014 راگيره راوستا قصور امازن دورده افبو حكومتي تخواست کو PKK devj silah برده یکجه و هنی جی بحثا محفی کردات کر يعني محفی کردا حق و حقوق کردا و بردانا PKK سلاحا کر ناو هفده کر همبر هفده کر وک هفده اگر گو PKK آتاش سلاحی برده اما هنی حق و حقوق بدن کردا اویا رک غلط بو نه نیت PKK هبو که دفج سلاحی برده و نه PKK جی بسری خودتنه ممثل کردا تفی بو بحث حق و حقوق کردا به تروانی تو بنرین تو PKK مخاطبه و نولاتی کردنا کلا باکور نه بتنه نممکنه که کسی ویا PKK بخواد تخمین کن که جربه گوتن به بیج نه استنمه ولا لهمبر ملت بيجي ابتنمي فقط كودجي و شرطي دي بيجي ناس تنمي هناك البر ممثله دنجي هنا كم ممثلي كرد لتركيا يعني ممثله البته PKK aliki bir tarafıya lebele parti ve kuda pare alikine gel buxa alikin هناك غربه بچوك هنا alikin يعني بتنيا يكزني كممثلون بله يعني حق بله حق حقوق نممكن بكم في غربه هنا تنر مذاكره بكن واف غربه هنيجي جبر دغو يعني نيتا من حق وحقوق كرداي تركي تنه دغو ام دعوه دوزا ديمقراط بنا تركي دكن بسر فكرك تشاب دغو ام دوزا ديمقراط بنا تركي دكن بفكرك تشاب ركب كو مزن دا پیشیا کردا پیشیا ترکی کو دسالت ترکی ویا قبول نکه دسالت اردوغان ویا قبول نکه اوریا وای وادگو علمانی قدام پیشیا اردوغان زور باش یا نمکن به اردوغان ویا قبول کنی برزد باس لو کد که استا دوای کودتای سربازیان بین انقلاب عسکری درفت بو کورت هاتو تا پیش چون او بس شویک درفت يعني دوای استا بوتی بو كورد درفته دواي كودتاكا درفته كلا تشي ده بل من اوقات بقى اساسا يعني مقو فرصه وامكان جبو كردا كو كرد جاردي بيجن به ام الدجي انقلاب بون ما اليكاريا وكر جبو اف انقلاب باهنه سركفت نبه ام تخوازن كو حق وحقوق كردا وقت اف دولتها خنوتكه خب سازي خنوتكه خب قانون خنوتكه خب دستور خوی اساسی خوازه کو خونه بکه بزانه گلک حق و حقوق کردا جادی بین سرماسه و بگل کردار بین خبردان مک پروردا کردی یا پرمیهمه نه پروردا زمان کردی پروردا به زمان کردی د مکتبش بچوک و حتی زانگو ها تواده یا خواستی که گل کردی ترکی تویه کل مکتبا زاروک وال مکتبا به زمان کردی پرورده بنزیر از زارو که مبخواه کردی جبیرات کن گنده کرده باجارکوی کرده کناوه و به ترکی هاتنه دانین پشتی سال 1700 سال 1971
پشتی احتلال دوازده مگو هر احتلال کش کردار دبو سبب زحمتی کی و احتلال 1970 جی ناوی باجار و گند کردا قلبان ترکی لازم اف ناوی و باجار و گندا جاردی بین بله سپاس بەڵێ بینێرانی بەڕێز ناوبڕێک وەردەگرین دواتر دەگەڕینەوە لای ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست. بەرنامەی ئەمڕۆ بە سپۆنسەری کۆمپانیای ئەسێ بۆ بازرگانی مۆبایل شیری ئەڵتونسا. ئەسێ یەکەمین مۆبایلی مارکەی کوردی کۆمپانیای ئەسێ بە لە بەرچاوگرتنی قەیرانی دارایی مۆبایلە تایبەتەکانی دەکاتە قستی مانگانە Q4 14,000 دینار Q5 17,000 دینار پەلە بکە بە بەخاوەنی یەکێک لە مۆبایلەکانی ئەسێ کە دوو مۆدێل و 4 ڕنگ لە خۆ دەگرێت بە قستی زۆر گونجاو. ئەسێ پێشەنگی تەکنەلۆژیای نوێ. سەرکەوتنە گەورەیە تەنها شیری وشکی ئەڵتونسای تەمێکی ڕاستەقینە و 100% سروشتی نۆشی کەو هەمیشە بە بەهێزی بمێنەرەوە. کاتر نییە بچیتە بازار بۆ کڕینی پێداویستی ئەلیکترۆنیەکان وەک هەمیشە کۆمپانیای ئەسێ خزمەتگوزاری نوێی بۆ ئامادەکردوون. ئێستا دەتوانیت لە ڕێگەی ئینتەرنێتەوە سەرجەم ئامێرەکانی کۆمپانیای ئەسێ بکڕی و هەموو جۆرە کارتێکی موبایل و ئینتەرنێت بەدەست بخەیت. ئێمە بۆتان دەگەێنینە ماڵ و شوێنی کارەکانتان لە ڕێگای کارتی ئەسێەوە ئەبیتە بەشداربووی سەرەکی ئەم خزمەتگوزاریە لە 25 دلار زیاتر پێداویستی بکڕە و کرێ گواستنەوەکەت لەسەر کۆمپانیا دەبێت. ئەسێ پێشەنگی تەکنەلۆژیای نوێ. بەڵێ سەیدا مەحموود دوای مەسەرەن دوای کودەتاکە ئێستا هیچ دەرفەتێک یاخو فرسەتێک بۆ کورت هاتوۆتە پێش پرۆسەی ئاشتی دەست پێ بکاتەوە لە تورکیا دوای ئەم کودەتایە؟ بڕاستی پشتی ئینقلابە ئەسکەری بۆی گەلێ کورد فرسەت نەهاتم پێش ئەم دەکارم بێژین گەلێ کورد وەکی تورکا لە باژارێ خوا ناوچەیە خوا لە هەرێماخوا دەرکەتن قادا لە پێشبەری ئینقلاباتی سەکنین هەتا لە گەلێک باژارە گەلەی کورد هەتا سبەهێ ڕۆژە 24 ڕۆژ نێزی 25 ڕۆژە قات تەرک نەکردن ئەوژی وەکی گەلێ تورک لە مافێخوا خۆیی دەرکەتن چونکی ئینقلابە ئەسکەری هەگەر گۆ پێک بەهاتە زلما هەری مەزین کورداوێژی ئینقلابە لە ئینقلابدا زوڵمیان لێ دەکات سەرکەوتبەیە بەێ یا هەری مەزن یا هەری گرین کورداوێ دیتەوە چونکی هەتان نها درێژیە تاریخێت چی ئینقلابێ ئەسکەری گۆ بکار هاتنە پێک هاتنە زلما هەری مەزن گەلێ کورد دیتی گەلێ کورد ji سیستەما کەمالیست دو زلما dibîn yek jê ji bo got sîstema kemalîst li ser edaletê asasê wê nehatibû te'sîskirin hem li Turka hem li Kurda zulm dikirin ya duyemî got li Kurda dihatkirin ji bo zimanê wan li Kurda dewleta kemalîst ya layık li Kurda zulm dikir ji xwe heta dewlet bi zimanê Kurda bi zimanê gelê Türk û Kurd û tevê gelê hundur hududê sînorê dewletê dijinin heta bi baweriya wan aştiyê nekê li hev neyê û heta bi zimanê Kurda li hev neyê di hundur Tirkiyê de pirsgirêk naqedin pirsgirêk çareser nabin yani ji bo pirsgirêkê Tirkî yê Kurd jî yê gelê Türk jî çareser bibin sistem ya dewletê lazım du gava bavêjî yek gava yekem lazım bi dîn re bi baweriya gel re li hev werî pirsgirêkê li ber baweriyê tevarakî ya duyem jî ji bo gelê Kurd lazım bi zimanê Kurda re li hev werî di qanûna bingehî ya dewletê de tevê tarîfê qanûna bingehî yê irqîtiyê ne yani yê Türkan e mesela dema got qanûna bingehî behsa bayraqê tê kirin dibe Türk bayrağı behsa gel tê kirin dibe Türk halka
بس ام دهندر تركي دجنن بس ام كردن لازم قانوني بنجهيد الدولة أو قاف بافيجن أبشتي انقلابا عسكري تشبسها انقلابا عسكري قالي كرد جي دان نشاندان جو اف دولة نيا تركات هني اف دولة يا كردا يا تركا يا عربا يا زازا يا چركزا يگو دهندر سينوري دجنن يا تواجی خودیتی لیکر دولت جی دوی وارد لازم پیوست گافنی دیتبار باوی باشە زۆر باش ئێوە وەکو هوداپار هیچ بڵین پرۆژەیەک پرۆگرامێکتان داوەتە بە حکوومەت و پەرلەمانی تورکیا بۆ پرسی کورد هیچ پرۆژە هەبوو گەلک پرۆژێمە هەنێ مامۆستا گەلک پرۆژێمە ji بۆ هەم پرسگرێکا کورد hem jî pirsgirêkên di hundur Tirkî de yê Kurd û Türk û tevê gelê Tirkî gelek proje me hene ev proje me kirin rapor 2013 de 2014 de 2015 ev rapor me teqdîm pêşkeşî hikûmetê kir heta di raporê me yê Hudapar de yê Partiya Doza Azad mesela beriya got ev derbe pêk werê me behsa rayedarê partiya me behsa derbê kirin gotin di hundur dewletê de ev cemaata Fethullah Gulen dixwaze li hikûmetê derbê çêke dixwaze tevên saziyên dewletê têxe dest xwe û ji bil xwe tevê rêxistin û partî û saziyê got di hundur dewletê de hene tesfiye bike ev beriya bi du sala rayedarê partiya me rayedarê me yani serokê alîkarê serokê me yê giştî bi rapor teqdîmê hikûmetê kirin ji bo pirsgirêka Kurd jî çareserkirina pirsgirêka Kurd dîsa raporê partiya me yî got me pêşkêşî hikûmetê kirin hene lew raporta basî çi kirawe derbarê Kurd derbarê pirsî Kurd çîtan dawe bi hikûmet çîtan teqdîmê hikûmet heta niha tu bersiv nedane bes baweriya me got hikûmet van rapora bixwîne li ser bifikire van rapora got li gorî ev raporê got me pêşkêşê hikûmetê kirine bersiva wan deriyên pratîk de ne diyê teorî deriyê pratîk de bersiva wana bi û gavnî dîtbar bavê jî hêviya me ji hikûmetê ev e ji dewletê ji hikûmetê nexasim ji hikûmetê ji serkomar ji serekozîr û hikûmetê got van rapora li ber çava bigirî gavnî dîtbar bavê ji vî warî de çunkî pirsgirêka Kurd çaxa gol Tirkî dema got behsa pirsgirêka Kurd dibe di cih de PKK mecliya dibcan dibe halbûkî pirsgirêka PKK cudayî pirsgirêka Kurd cudayî heger dewlet çunkî PKK rêxistinek çekdar e heger dewlet dixwaze çeka ji destê PKK derîne û PKK deriyê polîtîk de bê ji wer doza pirsgirêka deriyê siyasetê deriyê siyasî de bixwaze PKK doza pirsgirêka Kurd bike lazim e masakê dewlet damezrîne ava bike bi PKK hevdîtinê bike bes heger dixwaze pirsgirêka Kurd çareser bike pirsgirêka Kurd lazim e olên Kurdî yê siyasî hene saziyên civakî yê Kurdî hene partiyên siyasî hene ji bil PKK yani gelek rêxistinê Kurd hene lazim e dewlet pêwîst e got ba wan rêxistinê Kurd tevakê masak cuda ava bike wan rêxistinê Kurd te birayê to bo kêşeyê Kurd hikûmet debêt û tu êj legal tewawî bilên layane siyasî û alî siyasî Kurdî bike PKK Hudapar HDP yani hevdîtinê got ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd em dibên HDP jî partiya xwe gerçi ew dibe ez nekurdum dibe ez partiya hemî Türk û Kurd ez nekurdum HDP dibêje ew dibêje ez nabêjim ez nalêm ew dibêje dibe ez nekurdum yani dibe ez ne partiya Kurda tenê me Partiya Türkiye me çünkü beryavê BDP hebû digoz partiya Kurda me BDP daxira kirin HDP ava kirin HDP jî dibe partiya Türka digel vî em dibêjin ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd HDP jî Hudapar jî Haqpar jî û gelek partiyê Kurda hene
em dibêjin lazim e muhatap bê. çend partî Kurdî heye li Bakur? Mamostel Partiye Kurdî yê ciddî got temsiliyeta wan di nava gel de di nava civakê de hene du partîne. Yani di nava Kurda sê partiye hene. AK Parti heyî dengî giring, dengî gewre ji Kurda disîne. HDP heyî dengî gewre ji Kurda disîne û Hüdapar heyî. Yê partiyê din hene bes temsiliyeta wan kêm nava Kurda din. Yani بس هني وجود اوان هني دواتر دەگەرم بۆ لای بەڕێزت سەید عەبدولقادر بگەرم بۆ لای بەڕێزت سەبارەت بە چارەسەری پرسی کورد پێتان وایە بەڕێگەی عەسکەری سەربازی پرسی کورد لە تورکیا چارەسەر دەبێت یان بەڕێگەی ئابووری یان بەڕێگەی سیاسی بەکام لەو ڕێگە و بڵین تەریخانە پرسی کورد چارەسەر دەبێت yani پرسکێکا کورد لازمە بە شکلێکی مذاکرە و هەفدیتنێ چارەسەری ببێ ev ya eskerî ku îro zêdeyê 30 saliye PKK hinkî bi navê çepîtiye hinkî bi navê kurdîtiye yani hinkî çep hinkî kurdkir nav hevdû meşand Kurda ti feyda jê nedî pir zarar jê dîtin Kurd goçber bûn Kurd asîmîle bûn xutê goçber bûn pêra asîmîle bûn jî bi milyona Kurd bûn asîmîle bûn belkî di tarîxa Tirkiyeyê di ticarî wek vî 30 salê ku bi şekilekî çekdarî PKK mücadele dike Kurd asîmîle nebûbûn ev ya Kurdê ji derve ya di zehmet veya fêm bikin ama wextê hin bajarê Adana hin bajarê Mêrsînê û hin bajarê İstanbulê veya bî ji xeynî veya bi sedhezara Kurd çûn Ewropa hinek ji wan jî hem ola xwe ji bîra kirin hem kültûra xwe çanda xwe ji bîra kirin ji vê mesela a çareseriya ya çekdarî Kurda rastî tu feyde nedîn û tu heq û hiqûqê ku em bêjin ser masê îro em standinê jî tişt nestandinin çend heb belediyê ku standin jî ew jî bi belediyê cardî bi şiklekî muzakera bû ne bi şiklekî çekdarî bi zehmetî standin ya ketin pêşiya eskeriyê dû gotin em virnadin we bi intixaba ev belediye hene standin û Tirkî jî Kurd û Tirk pir ketine nav hevdi bajarê mezin İstanbulê dibêjin divê bajarê heyê mezinî Kurda kîjane divê bajarê heyê mezinî Kurda İstanbolê belkî 3-4 milyon nüfusa Kurda nava İstanbolê heye Kurd tevê Tirkiye belav Kurd berbilav bû li belav boî şorişî boî bilin şerî çekdarî û berbilav bûn berê jî belav bûn li piştî şerê çekdarî behtir Kurd koçber bûn behtir goçberiye İstanbolê behtir goçberiye Adana Mersin berbehra Akdeniz em jê dibêjin behr abyad jê dibêjin Arab ber vê behrê milyona Kurda goç kir hinek Kurdê ku ne hazirî ji vê çekdariyê re bûn ve Kurdê Malatya ve Kurdê Erzurumê di dora nav Tirka Kurdê xwetê Kurdîtiya xwe îce înkar kirin vê çekdariyê rastî pirî zarar da Kurda bala zor بە چ ڕێگەیەک yani ev belabûn ji hêlkê ji boî aboriyê bû yani astengiya aborî li herêmê hebûn ji boî bêkariyê bûn li navçe Kurdîyekan belê boî zilma sîstemê bû ya dewletê bû qismek biborin mamoste qismek boî nefiyê bû qismek dema damezrandina Cumhuriyetê nefî bûn nefî bûn be negerî ew kevin bû sêdan ez ne jê kevin re dibêjim ez jê piştî sala 1984 dibêjim ve ez karim bêjim milyona Kurda goçberî kir hina rast û rast bi zora PKK goçber bûn hinek bu a dewletê goçber bûn lê belê sersebebê vê mesele sersebebê çekdariya bala zor baş ey be çi ڕێگەیەک کێشەی کورد چارەسەر دەبێت لە تورکیا لازم e muzakerekî dilekî safî bibe bêjî rast em vê dibêjin em be İslamê layanekەوە lalayan بڵێن لایەنێکی سیاسیەوە muzakerenî siyasî û em vê dibêjin em dibe ku İslamê madem em birê hevdûne Müslümanın İslamê çi heq danî qewmekî danî netewekî gel ew heq teva wan bidin Kurda eger İslamê em kirinî yek gotini ancak teqwayê wan jev çêtirin lazim e em û Tirk heq û hiqûqê me wek hevdû bin bila cardî zimanê Tirkiye elbette vê heb bi mektebadı ama pêşiya zimanê Kurdî lazim e vebê hinek heq û hiqûqê Kurda siyasî
بدنوا وكرد وكو المالا خوانا كاربن خو إفادة كن بيجن أف دولتها دولتها مجيء المدبي خودي وحقي ما ناف تركي وإيش داري في تركي دلت بخودي يعني. بترواني تو كيشي كوري استبرقي خباتي سياسي تشار سردبي لتركيا. أجواء أمينم كوب أنجب خباتي سياسي وبمذاكرة نافخوا كارن أفيا حالب أساسا بريجي دولة عثمانية الكردا سال 1504 بمذاكرة أدريسي بتليسي حق وحقوق خواستاندون وفا حق وحقوق حتى نزي 400 سالي دوام كر جار ديجي أمكارن أنجق بمذاكرة السياسي أم في مسألة چارة سر بكن نب تشكداري خويا يكو بتشكداري وبالي كاريا يا دولة أمريكا يا أوروبا أم مثلا تركي نما ممكن چارة بب أي باوكاري كي چارة سدبي بقر باوكاري أمريكا أوروبا كرد باوكاري لازم ترك هم اقتدارات تركي وهم قلة ترك أم هفدو إقناع بكم وأم في ولاتي أنجق أم الهف بن خدي أم حق حقوق إخوة أم جرى حرمات بكم بتشاوى حق حقوق مروفكي ترك هيا أو حق حقوق مروفي كردجي هيا إسلامي مروفي ترك هم اقتدار هم در صلاة وهم عوام قال خلق فيها قبول بك أم فيها بدون قبول كرن التركي أفيان ممكنة ما أف زيادة جافر نجو ما أم نهتن با هفدو بل كرد وترك جاف غريب مان هفدو فهم نكرن ونهاجي جاف دورت كفل أبياج تركي رجي وجعل ما إسلامي رجي نحالكي باش نتشتكي باش. بالله سباس دكم سيدة محمود سبارت ب هدا بار سبارت ب هموار كردنەوەی دەستور ئەگەر دەستوری تورکیا بێتە هەموارکردن بڵێن تعدیلی دەستور هیچ پرۆژێک پرۆگرامێک هەبوون هیچ پرۆگرامێکتان هەبووە یعنی دەتانەوێت چی بۆ کورد بچەسپێت تەسبیت بکرێت لە ناو دەستور بەڵە بەڵە ji bo Kurda mamoste jî anî ziman em jî dibêjin gelê Kurdî Müslüman wekî gelê cîranê xwe wekî dewletê cîranê xwe maf û xwedî mafin mafê wan jî lazim e wekî cîranê wan bin dewletê cîranê Kurda yanî heger sînorê xwe rakirin Kurd jî doza sînor nakin bes Kurd jî wê demê wê bibêjin em jî unsurekî ummetêne بەڵێ زۆر باشە بەس لە دەستوردا ئێستا لە دەستوری ئێستای تورکیا دان بە مافی کورداندا نانێت ئێوە دەتانەوێت لە دەستوردا ئەگەر دەستور بێتەوە تعدیلکردن یان بڵێن هەموارکردن دەتانەوێت چی بۆ کورد تێبسێ بۆ دەتانەوێت زمانی کوردی لە دەستور دانی پێدا بدرێت قانونا ئەساسی di tarifa Kurdîtiyê pêwîst gobê kir هاوڵاتیان کورد بەڵێ belê nihat qanûna esasî de ya bingehî ya تعریفی کورد نییە tarîfê Kurd niye heta dibêj delê qanûna esasî de xalqê hundur dewletê tev Türkün yanî Türkün gelê hundur sînorê Türkî de dijin tev Türkün em Hudapar delên yê hundur dewletê de dijin Türkün û Kurdun Kurd jî çünkü nüfusa Kurda li Türkiye 25 milyonu 25 milyonu nüfusa Kurda li Türkiye ne var mamoste 25 heye ya diyam ben tarifa ale jinuve lazım bekirin çünkü ala Türkiye dibeci Türk bayrağı yani ala Türkiye o bayrak ecid bin ve ale de dijinim çima ve nave ve ala Türk be lazım ala Kurd gibi ben lazım beji ala Türkiye'ye Türkiye ya devlet Türk. زۆر baş کەواتە ئێوە پەروەردەی بە زمانی کوردی em dibêjin lazim e mektebê Kurda perwerdehiyê wan dadgehê wan lazim e bi zimanê wan bin pêwîst e bi zimanê wan bin gelê Kurd herêma xwe de kevneşopiyê Kurdayî got ji salan berdewam kirinê em dibên dewlet lazim wan kevneşopiya muhefaza bikin navê gundê Kurda guhertine bi Türkî belki lêrê jî neguhertine hereva yani tava ev dewletê got hêzê Kurdê de navê gundê Kurda yê bajarê Kurda guhertine navê zarokê Kurda guhertine em dibêjin کەواتە دەتانەوێت ئەوانە لە دەستور زمانی کوردی فەرمی زمانی کوردی لازم فەرمی بێ یەک یەمین بێ ناسنامەی کوردیش بڵێ
ناسنامه کوردی به ناسکرین زمانه کوردی یه دویمین دومی زمانە لە دویمین تورکیا؟ زمانه فەرمی بی بەڵێ. مەکتەبی کوردی لازمە پێویستە گۆ دەولەت دەستورێ بدن بەڵام سەبارەت بە ناوچە کوردیەکان دەتانەوێت چۆن بن ئیدارەی ناوچە کوردیەکان وەکو هوداپار دەتانەوێت لە تورکیا شتێکیان پێ بدرێت بۆ بەڕێوەبەری کورتایی ئەم دەبێژن ئەم هوداپار دۆزامە ئارمانجامە ئەم دبێن ئازادیە دادمەندیە دۆزا ئەمە هوداپار ئەم دەبێن حەقانیەتە داویبوونا زولمەیە ئارامیە ئاشتیە پەفگرتنا مرۆڤانیەیە براتیە ئارمانجامە ئەڤ یاهوداپار یعنی دامەزراندنا وان تشتای ئارمان زۆر باش سەبارەت بە بەڕێوەبردنی ناوچەکان بڵێن شارەوانیەکان ناوچە کوردنشینەکان منتیقە کوردیەکان دەتانەوێت خۆ بەڕێوەبەری خۆت سەری هەبێت ئێوە هوداپار بەجێکی سەناوێت دوێ هەر تشت ممکنە و ئەم دەولەتێ مزاکەرەکەن لازمە تەف سەربەست بن yani la merkeziyet ya merkeziyet vejmarı çıbı veş Türkarı çıbı la merkeziyet veş Türkarı çıbı veş Kurdarı çıbı lazım es seraser evya tevde ben haberdan ben muzakere kirin u kijan jvaj gele Türkiye teviri u gele Kurdur başı gerek emser veya muzakere bikin u em tısınor nebin ku emser jbo muzakere u eğer evyan bejin başa feydej gelek Kurduru û ji tevê Tirkiyê lazim ev ya çêb. زۆر باشە زۆر باشە سەبارەت بە هوداپار بۆچی بەشداری ئینتیخابات ناکەن لە کاتێکەوە یەکەمین پارتی ئیسلامی کوردین لە تورکیا بۆچی بەشداری ئینتیخابات نەکەن ئایا ناتوان بربەستی لە سەدادەی پەرلەمان تێپەڕن مامۆستا بەشداری ئینتیخابات نابوون کام ئینتیخابات پەرلەمانیان شارەوانی یا شارەوانیاژی یا پارلەمانیاژی یا شارەوانیە 2014 ئەم بەشدار بوون li heşt neh bajarê Kurdistan yê nexasin Bakurê Kurdistan çünkü 2014 2012 partiya me nû hatibû damezrandin hepkî intixabat zû sermed hatin bes li çend ciyam daxil bûn ew jî me deng nistendin dengnî baş me stendin lê me teqrîba 170,000 deng stendin ya şaredariya bes li Bakur tevî em daxil nebûn yanî li heşt neh bajara û 2014 teqrîba 25 navçeyî û li 20 bajaroka gundê gewre bajarok em dibêjin em daxilî wan intixabata bûn teqrîba 160-170,000 deng me stendin ya parlemeniyê 2015 ji ber got partiya me ya Hudapar li çelo ji bo Tirkiye û daxilî ser navê partiya xwe daxilî intixabata bibin ji neviyê bajarê Tirkiye yek zêde gerek teşkilatê we hebin yanî meqarê we hebin meqarê siyasî gerek li hewcê hebe bes yê me meqarê me çelo meqarak pêwîst e got hebû yê me kêmî çelûyekê bû ji ber wê em bi endamê serbixwe em daxilî li neh bajara em daxilî çend deng wiyene çend deng nezî heftê 80,000 deng me stendin ez xwe jî yê Mêrdînê bûm yê bajarê Mêrdînê parlamenê bajarê Mêrdînê bûm bes me teqrîba 10,000 نەتانتوانی بچنە پەرلەمانی تورکیا بەڵێ نەتانتوانی بچن بۆ پەرلەمان هیچ پەرلەمانتارێک و نیوەیەوە هەگەر هەدەپێ بەند دەرباس نەکرا بەند سەدی دەهەیە هەدەپێ بەند دەرباس نەکرا دو سێ پارلەمەنێ me çû parlamento bes HDP ben derbas kir deng li bajara ji me ra wan zêde bû me jî dernexist bajara ez jî namzetê Mêrdînê bûm di hilbijartina 2015 ya parlemenî ez namzetê Mêrdînê bûm بەڵێ سوپاس سەیدا عەبدولقادر کاتمان کەماوە زۆر بە کورتی سەبارەت بە پەیوەندی لایەنە سیاسیەکان لە باکوور بڵێن لایەنە سیاسیەکان بۆچی لە نێوان لایەنە سیاسیەکان ئالین بڵێن سیاسی کورد پەیوەندێکی ئالۆزە پەیوەندێکی باش نییە وەکو چۆن لە باشووری کوردستانیش بڵێن ئەو پەیوەندی ئالۆزە ئەستی سەبێ بەیان یەک جێ ئەولی مەجبورم بابین پەکەی پەکە خوابتنێ پارتی دبینێ خۆش دبێژێت بێ پارتی و دبێ ئەوێدن نە پارتینە دبێ ئەگەر ون دخوازن سیاستێ بکەن
لدياربكر يا الباطمانة يا المردينة ونبن عزاي بارتيا ما وكا HDP وكا BDP تف ونتكفل انتخابات بناوي ام كي بخوازنا ما بيخن بەڵام هۆکارتی ئێستا بوون پارتێکی ئیسلامی پارتە ئیسلامیەکان لە باکووری کوردستان کەم دەنگ بەدەستێن هیچ پەرلەمانتاریکیان نییە هۆکار سبب اساس پرن سیاسەت پارتیا ئیسلامی سیاستکردن نوێ یەکشێ پر نوێ یا دوێژێ دەرسەڵاتی ئەخ پارتی هەیە ئەخ پارتیجی دایما سنرێکی پر تهلیکە دەیە پر ئینسان me êku denga didin dibêjin ki eger em dengê xwe em nedin Erdoğan û Erdoğan jê bikeve ew ê tevê Tirkî û Kurd û Türk bi hev re zerarê bînin em dilê me Hudaparê re ye ama dengê me AK Partî re ye ji bo menfaeta me teva diye û ez vêya bêjim yan müsaade bikin û di intixaba dijî rastî Partiya AK Partî hinek menfaet dan gel hinek HDP jî tehdît dan gel tehdît û menfaet hatin cem hevdû divir de divê seçim intixaba borî de cî Hudaparê çê nebû lê pêş divê çê ne tehdît birayê me şehîd kirin di intixabatê کاتی نەوازی زۆر بە کورتی نیو داقا نیو خولەک سەبارەت بە بۆچی سەدانی کوردستانتان کردووە هەرێمی کوردستان ئامانجی وەرە سەدانی کوردستان ڕاستی ئەم میهوانداری هاتبوون ji bo em hatibûn ji bo ku em Kurdistan bînin cara yekemîne ku ez têm Kurdistan em pir memnûn bûn em pir teşekkür dikin mil Erbilê ez çûm Muza Erbilê من تاريخ كرد الوردي تاريخ شوم موزا حلبشة جي مقتل عام كرد الوردي مهردو بهفر دين جمر بو سابق إن شاء الله أمين كي بيشتر سر بسكيكا كرد أم بفكرن أم بري خوشحال ممنونن زور باشا سوارد بسدانتان بو كردستان پەیوەندیتان لەگەڵ لایەنە سیاسیەکان و دەربارەی پەیوەندیتان لەگەڵ کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان کە سەدانتان کرد مامۆستا ئەرمانجاڵی هاتنا کوردستان ئەم هەر ساڵ تێن ساڵێ جارێک دو جار ئەم تێن کوردستان زیارەت دکن چونکە علاقات تێمە کۆمەڵا ئیسلامی رب بزنامێ رب یەکگرتۆ رب ڕێخستنی پارتی و ڕێخستنی ئیسلامی یە کوردستان bi partiyê rib HDP re bi yê derê علاقه و تکیلیه ما نخواستم یه اسلامی ره هل پیشین ام düşünüten Kurdistan ve cari sebebe hatıname Diyarbakır konferansa ki manga dahadı biz tu liser çar parça alimi Kurdistan cibo çareseriya priskireka Kürt konferansa duyemi ya yekem sala 2014 di sal Diyarbakır'e çev bu sebep davetvana bankeşa mahatin hem parti ziyareti komalci ya gırtoji biz nameji hem ji mago ame ایرو پیام زیارت بکن و جی مکر میوان امجی سپاسی جبو تلویزیون پیام بوی نخاسم نخساندنی او چاپه کوتنان امجی سپاسی زور سپاس بو برس زور سپاس بو برس سیدا محمود خلینس اندامی دستی بالای هوداپار بو بەشداری لە بەرنامە کەماندار زۆر سپاس بۆ سیدا عەبدولقادر تورهان نووسەر و لێکۆڵەر دەستگای دۆغر و خەبەر زۆر سپاس بۆ بەڕێزیشتان بینەرانی بەڕێز سوپاسیش بۆ یە کە تاکو ئێستا لەگەڵ مامبوو سوپاس بۆ هاوکارانم تا بەرنامەیەکی تر بەخواتان دەسپێرین خواتان لەگەڵ بەرنامەی ئەمڕۆ بە سپۆنسەری کۆمپانیای ئەسێ بۆ بازرگانی مۆبایل شیری ئەڵتونسا ئەسێ یەکەمین مۆبایلی مارکەی کوردی کۆمپانیای ئەسێ بە لە بەرچاوگرتنی قەیرانی دارایی مۆبایلە تایبەتەکانی دەکاتە قستی مانگانە Q4 14,000 دینار Q5 17,000 دینار پەلە بکە بە بەخاوەنی یەکێک لە مۆبایلەکانی ئەسێ کە دوو مۆدێل و 4 ڕنگ لە خۆ دەگرێت بە قستی زۆر گونجاو ئەسێ پێشەنگی تەکنەلۆژیای نوێ
یەکەم سەرکەوتنە گەورەیە تەنها شیری وشکی ئاڵتونسار تەمێکی ڕاستەقینە و 100% سروشتی نۆشی کەو هەمیشە بە بەهێزی بمێنەرەوە کاتر نییە بچیتە بازار بۆ کڕنی پێداویستی ئەلیکترۆنیەکان وەک هەمیشە کۆمپانیای ئەسێ خزمەتگوزاری نوێی بۆ ئامادەکردوون ئێستا دەتوانیت لە ڕێگەی ئینتەرنێتەوە سەرجەم ئامێرەکانی کۆمپانیای ئەسێ بکڕی و هەموو جۆرە کارتێکی موبایل و ئینتەرنێت بەدەست بخەیت ئێمە بۆتان دەگەێنینە ماڵ و شوێنی کارەکانتان لە ڕێگای کارتی ئەسێەوە ئەبیتە بەشداربووی سەرەکی ئەم خزمەتگوزاریە لە 25 دلار زیاتر پێداویستی بکڕە و کرێ گواستنەوەکەت لەسەر کۆمپانیا دەبێت ئەسێ پێشەنگی تەکنەلۆجیای نوێ